Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra keempat halaman 13. Ada Teh Nensih di Dubai. Silakan Teh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah bagus, tapi terburu-buru tahu dia ya, nanti pelan-pelan dilatih gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah alif dan ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanti teteh latih ya, nggak apa-apa. Terus langsung aja mimati lam. Im Lam. Am im Am im Lam lim lum. Lam lim lum. Am kim Kam kim kum. Ham him hum. Ham him hum. Terus Awalam amruhu alaikum alaihim zalikum ra'auhum hamsan jam'an godobi fauqakum hamlan kaidahum. Bagus. Terus homsatun punten nyatanya, punten seri punten nyatanya. Itu nanti refleks tehnya jadi lucu. Jadi kita mah udah tahu itu tuh homsatun jam 1 jadi lucu ya. Homsatun sudah jam 1 teteh. Homsatun. Terus homsatun kemudian teteh bainakum azimun falahum suratun haulakum hayautun teteh hayatun. Yang dibaca itu yang ada tanda bacanya aja. Kalau tak ada tanda baca mah ulah dibaca kan. Tapi ada nanti ya, kayak sholatun, sholatun tulisan gitu. Ada sholawatun ada. Jadi harus ingat yang dibaca itu yang ada tanda bacanya ya. Kalau nggak ada tanda baca jangan dibaca. Hayatun. Terus hayatun. Iya, kemudian teh imri'in terus iya teh fa'asarihim wa'asarihim. Kemudian zamhariron kemudian fagosyat
Fagosiyahum. Faghashiyahum. Faghashiyahum. Kemudian Ra'aitahum. ra'aitahum. Terus Solatihim. Solatihim. iya betul. Solatihim. Khosi'una. Khasyi'una. Kemudian teh Wa aidikum. wa aidikum. Wa aidikum. Wa aidikum. Kemudian teh Qomtoriron. qamtariran. Qamtariran. Kemudian Ro'au ayatan. ra'au ra'au ayatan. Kemudian bagus teh, banyak kemajuan nih. Kemudian Yumitukum. 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 Kemudian Solawatihim. salawatihim. Kemudian Sam'ihi. sam'ihi. Mumtiruna. Umtiruna. Terus Ahowaika. akhawaika. Akhawaika. Kemudian teteh Goirukum. 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 Wazom'anun. Wazam'anun. Wazam'anun. Kemudian Mamdudan. mamdudan. Imanihim. 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 Kemudian Fi qulubikum. fi qulubikum. Terus Maimanatun. maimanatun. Terus Bi'amwalihim. bi amwalihim. Tumarifihim. Tumarifihim. Za'amtum. Zai agak rapuh ya. Za'amtum. Zai. Zai. Za'amtum. 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 Fada'auhum. Fada'ain. Fada'auhum. 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 Bagus. Kemudian Yatanaza'una bainahum. Yatanaza'una bainahum. yatanaza'una. 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 Yatanaza'una.
yatanaza'una bainahum. Kemudian Qulubuhum fi gomrotin. fi-nya panjang. Qulubuhum fi gomrotin. Qulubuhum 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 fi gomrotin. Kemudian Lakum dinukum waliyadini. lakum dinukum waliyadini. Lakum dinukum waliyadini. Kemudian Padam dama alaihim. fadamdama alaihim. Fadamdama alaihim. Kemudian Idza ra'auhum qalu. idza ra'auhum qalu. Terus Hai sulatarowunahum. betul, tapi lanya panjang teh. Hai sula gitu teh. Hayo deh. Teh. Hai sulatarowunahum. Hai sula tarawnahum. Hai sula tarawnahum. Coba deh. Siapa yang haus? Haus, wae. Hai sula tarawnahum. Hai sula Hai sula tarawnahum. Hai sula Hai sula tarawnahum. tarawnahum. Kemudian pintar lah, yuk. Libasuhum fiha harirun. Rinya panjang teh. Rinya panjang. Panjang. Ayo lagi. Libasuhum fiha harirun. Libasuhum fiha harirun. Libasuhum fiha harirun. Coba lagi teh. Libasuhum fiha harirun. Harirun. Libasuhum fiha harirun. Libasuhum fiha harirun. Libasuhum fiha harirun. Ini teh. Ya. Libasuhum fiha harirun. Libasuhum fiha harirun. Libasuhum fiha harirun.
Teras. Yauma idin khosiatun khosiatun. Yauma idzin khasyi'atun. Yauma idzin khasyi'atun. Yauma idzin khasyi'atun. Kemudian Jahadu bi amwalihim. jahadu jahadu bi amwalihim. Jahadu bi amwalihim. Kemudian Laisa lahum ta'amun. laisa lahum ta'amun. Laisa lahum ta'amun. Kemudian teh Ya. teras. Afa asyaita amri. Afa asai afa asaita amri. Afa asaita amri. Afa asaita amri. Kemudian Solawatihim yuhafizuna. sholawatihim yuhafizuna. Sholawatihim yuhafizuna. Paham tak maksud abdi tadi? Ya, Enggak. yang dibaca itu kalau Iya. ada tanda bacanya nih kayak ini ya. Di sini kebetulan ada tanda bacanya tuh, sholawat tuh. Tapi di ayat yang lain ini di atas wawunya tidak ada tanda. Jadi jangan dibaca kalau nggak ada tanda mah. Ini kebetulan di sini ada tanda sholawat. Di ayat lain ada sholatuhum, sholatihim. Wa-nya nggak dibaca. Tulisannya kayak gini persis gitu ya. Gitu. Iya. Jadi kesimpulannya yang dibaca itu adalah yang ada tanda bacanya aja. Gitu ya teh. Iya. Bagus. Kemudian ini teh ya. Yatakhafatun. Yatahofatuna bainahum. Yatakhafatuna. Yatakhafatuna bainahum. Kemudian Alaina hisabahum. alaina hisabahum. Alaina hisabahum. Kemudian yang ini nun mati man. Ini yang kadang-kadang baca Quran itu huruf sudah kenal, kita sudah bisa baca. Kok masih susah ya? Iya, karena dalam baca Quran ada ketentuan lain. Di antaranya ada kalau menemukan nun mati atau tanwin, ketemu huruf hijaiyah, nanti bunyinya berubah-ubah. Belum lagi nanti ada mim mati, ada lam mati, ada mim mati, ada nun mati, tanwin, nah itu ya, ada huruf mati yang bertemu huruf hidup itu. Jadi banyak. Tentu kalau dipikirkan begitu saja bingung. Yang penting kita jalani aja. Oh ini nun, ya ini idhar. Ada idhar, ada idgham, ada itu. Ya, ini kebetulan ini idhar ya. Hukum nun matinya ketemu huruf idhar. Ada juga nanti yang idgham. Silakan baca. An-in. An-in. Han-hin. Han-hin. An-in. Ain. An-ain. An-in. Tenan naon teh nya. Geun lah.
Hari ketawakan jadi bahagia kan, membuat orang bahagia kan ibadahnya teh. Ain. Nah, maksud hati mau jadi an tapi jadi wah gitu ya, ain gitu ya. Ain kemudian teh. In huwa In huwa man amana. Man man amana. ya man amana. Kemudian An ibadi. an ibadi an ibadi. Kemudian ini teh Ya. Fa in asyabahu. fa in Asob. asobahu. Fa in asobahu. Terus Man khosya. man khosya man khosya. Kemudian Anharon. anharon. Wa Terus minhu. wa minhu Man utiya. man utiya. Kemudian Min khairin. min khairin min khairin min Min khairin. khairin Min khairin. min khairin. In Kemudian hadza. in hada gitu penekannya. In hada penekanannya. In hadza. In hada. Kemudian Min haitsu. min haitsu. Kemudian Anhuma. anhuma. Kemudian Min ghairi. min ghairi. An'amta. An'amta. Anhadakum. Anhadakum. Bunyanun. Bun Bunyanun. 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 Terus Dunyaya. dunyaya. Sinwanu. Sinwanun. Sinwanun. Kinwanun. Kinwanun. Kemudian Lam ahunhu. lam akhunhu. Wa uladuhum. Wa aula terbalik. Terbalik. Auladuhum. Auladuhum. Wayan imhi. Wayan imhi mana tinggali? Wayan ihi. Wayan rihi wayan aihi. Ya. Tauhat. Tauhakuha. Tauhahu hahuha hauhaho. Tarhakuha. Tarhakuha. Kotarotun. Tarhakuha kotaratun. Alimta. Alimta. In asyaituhu. In asaituhu.
Terus Kana aliman hobiron kana aliman khobiran min azabin golizin min azabin ghalidhin. Terus fa'aujisa minhum Paujisa mana Paujisa fa'a fa'al Paujasa fa'auja oh iya fa'aujasa minhum Fa'aujasa minhum. Lucunya kan ya iseng serikeun ge anu penting mah pinter kayak tentin teh insyaallah amin ya Allah malami ge pinter lah yuk terus samiun alimun samiun alimun la yazalu ya la yazalu bu bunyanuhum la yazalu bunyanuhum. Kemudian famalahu min hadin fama lahu min hadin. Kemudian la'a uzau la auda'u la auda'u la auda'u la'a uzau la auda'u la'a uzau ya sanes la auda'u la auda'u la auda'u la'a uzau la auda'u la'a udau la auda'u hilalakum la auda'u la auda'u la auda'u hilalakum la'a udau la au jangan la au bukan lin la au aglap la au la'au do'u do'u hila hilalakum gitu la'au la au do'u aunya jangan ditahan la au do'u la au la'au do'u la'au do'u khilalakum. hilalakum Iya, kemudian wa ila sumuda'ahohum wa ila samuda bae samuda la ila wa wa ila samud wa ila wa ila wa ila wa ila samuda'ahohum iya wa ila samuda akhahum wa ila samuda akhahum. Alhamdulillah. Terus nah saliti min ilahin min min ilahin go min ilahin min ilahin goiruhu min ilahin ghairuhu. Terus golau ila bukan golau itu sayati titiknya di bawah di atas kholau 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 golau Mm-mm. golau ila sayati nihim nihim kholau ila syayatinihim kholau golau ila ila sayati syayatinihim nihim kholau ila syayatinihim kholau golau ila ila sayatinihim kholau ila syayatinihim. Kemudian golau ila sayatinihim ya kemudian wahum yanhau ya wahum yanhauna anhu
Wahum yanhauna anhu. Wahum Kemudian, yanhauna anhu. iya. Kemudian, Wayan auna anhu. wayan auna anhu. Alhamdulillah sudah 18 tuh, 17. Besok 18 ya. Diulang-ulang ya. Salah. Iya, Alhamdulillah. terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Pokoknya mah ada waktu, langsung aja. Ada Iya, jadwal, kalau Ustadz. memang bisa diambil, diambil. Kalau enggak saya maklum ya, karena memang kondisinya Iya, seperti itu. iya insya Allah. Terima kasih, hatur nuhun. Billahi taufiq Terima wal kasih hidayah. banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.